etakezia wa Kariuki ona kihenio ni muthuri magire mwana nake tore hau na gathaiya nawe ndunetu nikiaregire gukugweta njoru yako thina niwe wanjiraga njire kezia mundu ni akumuhuthira ni mwajambirie na kengei riria kire ha njoru yako kengei akiuga ati twi nawe ni twaringagira kezia ndakamwitikire no we wona kengei yana ate we ndari wako akatoria mbere Ela mundo wa mongare. Akasema Isaac Sam. Ai promo akasema yatokera na atakuonyesha ukimwi. Idoka. Go home. Abatia Idoka. Ana bagiria indomi. Jorio egene hali na mbere ndengi. Idoka. No wajera jeri kezia toni akojigwa. Mbere mundu ciaroro. Alimo. Katira gatiga ongati. Ajira topu nitugote morata. Anyuare. Baziwa. Kezia twamwira athi akera kenge. Ta imagine. Wendo. Ateo agokaga tura kenge-ini muru. Tukamora turakukwerire. Ageto magwira inya no kurehaga ni wa kirumba. Terebeto. Ni muso. Auga atia. No mundu ura murikira muno ni gathaira. Kiri tukeri gikigu. Kahana. Wendo. Ni da hothairwo ndi wa riri wa gusanitize. Riu ndio mahothagira gusanitize. But we had good times. We had good times and we thank the Lord till today. Yes. We are still friends. Don't you know hote kugura kanyamu.